Ainya bin su bin balikan. Cening cening bagus bagus sekali Arjuna. Cening cening bagus bagus sekali Arjuna. Praraine nyampua kemikane manis suaran ceninge alus. Maro dadong megending mondok pesu kokuan dadong ini. Ye sakit suarame cucun dadong edini. Main negak ini dadong lakar mesado. Saduan dadong ngene jani I pengangon bebek. Om Swastiastu. Ya, adi sing ada mesaut cucu dadonge. Ben cepo. Om Swastiastu. Yen gitu marluang nih. Nah, nejani satuan dadonge pengangon bebek. Aduh, keduduran sapu pengangon bebek. Iyo, cemat pesan. Sabilang wai keginane ngangonin bebek kecarike. Pengangon bebek ento madan panmeri. Sang kalio madan panmeri. Kerana duga seibidan liu kone yang upo panak bebek. Panak bebek ento madan meri. Cucun dadong aja mekejang apa kone adan bebek panak bebek ento nih. Kecerita nejani ada pisagane panmeri. Tusing demen nepokin panmeri. Dor ngelah kena iri hati. Kene abetne memoni. Lakar dari apa ya tuh panmeri? Keginane bilang wai tuah ngangonin bebek. Lemah sanyo keginane ngangonin bebek doger. Apa lakar dari sugih? Nanging panmeri tusing daening mahal munyin pisagane ento dor mendok dogen. Nanging nejane ning lajore panmeri tusing dadi geleden. Sawetara merene mati kena kering. Nejani mesisa kone yo tua aukut. Merene ento buene ane paling bengil dor berikake. Ento kone kapiara bahan panmeri. Lemah saya setato gaya nama ama-ama.
lemane banget kanggo mecaca sanjane banget piah-piah dikengkene ajak ke mesi lemah di telabai abang kedasang buin abedik punya merene ane masih nuwut teken paneri disedok yo paneri kecariki duk-dukin uli duri sambilan yo ngomong ik 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 lega kone kena paneri diapin aukot maguna pesan marepan meri kacerita subuh kone sanyo dituyupan meri ngaukin merini lakar bangin nang ama nanging tusing kone tepukin dituyupan meri ngale ngalen meri nejani kamu kone yo ketlabai sambil ngale ngale ditu kone kaukin tusing kone tepukin sebat kone kena depan meri sambil yo menjalan yo mekam Uduh Dewa Ratu Dijaya merintiangi Nejani sobo sandikala Buen kejapken subo petang Lakar sinar tusing tepuk tiang apun Nejani nekat kone yo paneri ditangun telabai itu aduh punya celagi batu gede itu tongo sepingit tur tengah tusing kone ado anak bani kamu itu yo paneri bengong disedok paneri bengong ngebangan sakit aduh anak gede selang tekuk kolonnya sama peninggalannya lelek gigitnya mencaling rengak maka siap kone yo paneri nepukin anak gede selang entuk nejane anak gede selang entuk maukin paneri dituyung ngetakut woi cai apa ale cai dini kamu main ngangin nangau nesubo sandikalo ngejar ngetor kone paneri nyautin tiang ngalih meri di kejerat meri tiang ilang nika meri ale daya nak mulu sajo busana do meri ngelangi nah laman gitu ngoyong cai dini
Jani lakar jemakin wakil. Mesliap kone yo pan mari tiduren padu ane gede entuk. Ne jani nyemak kone yo I gede selam mari ulune halus awakne melengis tur munyine jani. Meri, ne meren saya, ne ado meri melengis, bulune halus, munyine jangi. Saut kone yo pan meri. Pusing jero, meren diangin nak bengil. Nah, laman gitu, jani jemakin wakil. Nih jani ngapa kone ya pan meri ane moko nyak cara dadong meri ane moko ye nadok sinama lakar laku nih. Pan meri ne ado meri moko ne meri jane Buen kone yo pan mari nyautin. Pusing iko jero meren tiange nak bengil iko jero. Beh makajang tusing ne tusing tu dito. Ne jani subo kode gede salam ngesuang meri nanging pan meri tus serta tusing orang tidong nak ulos saja ento tidong gelane pan meri. Nah pan meri nak ulos saja wake ane nyemak merencaine ane panggilan tuh. Nah laman gitu ngoyong dini jani lakar jemakan kai ne jani wake lakar ngemang cai meri buen aukot ne jani habo mulai hangto piaro abang maguno. Lega pesan kone kenah ne pan merini sawire merene subo tepukin di sedek itu gede salam ilang koneyo ditu yo pan meri ngatur angsut semua jero gede jening jujur dadong ajak magajang di samping batu selame anto aduh kone meribuin auto ne jani dulu kone yupan meri ngabo meri ule kelesang satu engal nekat kone yupan meri jumane tidu yo miara kedua ngerini anto panju sena lega pesan kenal pan meri
cening masalah jeli yen lakar bakatang cening keto yen masening yen cening masalah lu lakar bakatang cening untuk yen malu dadong nyadona nih untuk itu ada gua ngabokun satu bawa sebasi Santi